Ngo-Amatula sizokwenza izibonelo zama-inequalities. Lana kuthiwa chaza ama-variables futhi uchaze lokhu okulandelayo kube ama-inequalities. Ngakho u-A wethu uthi ibhasi lingaba nezihlalo ezabagibeli ezingu-65 noma ngaphansi. Lana ukubona lokhu ukuthi kuthiwani. Sizokwenza u-x, sizokwenza u-x abe yinani labantu abahlala ebhasini. U-x inani labantu abahlala ebhasini, no? Bese ke lana ngakho ke u-x ngoba kuthiwe ngingaba ngu-65 noma ngaphansi, sizofaka uphawu lolu sizothi u-x mncane noma ulingana no-65. Sibeka uphawu lolu ngoba ngeke sazi ukuthi bangaba ngu-65 noma ngaphansi kuka-65 njengoba kushiwo laphayana. Iyona-ke impendulo yethu ka-A lena. Siqhubeke senze u-B. U-B yena kuthiwa inani le-consecutive integer lingaphansi kuka-54. Lana ithi sithi u-x uyi-integer yokuqala, sizothi u-x umhlanganisa no-1. Okulandelayo kuthiwe inani lingaphansi kuka-54. Inani malingaphansi kuka-54 sizothi u-x umhlanganisa no-x plus 1 ophindaphindiwe mncane ku-54 ngoba kushiwo kanjalo laphayana kuthi mncane ku-54. Uma ufuna ukuxazulula u-x ungamxazulula kanjalo lapho. Siqhubeke siye ku-C. U-C bathi inani lemali etshaliwe ngo-5% ngonyaka, inzalo etholwa ekupheleni konyaka ingaphezu noma ilingana no-$250. Lana sizokwenza u-x abe inani lemali etshaliwe, u-x uyinani lemali etshaliwe. Bese ke lana sizoshintsha lo 5% simenze u-0.05. Sizothi u-x simbhale kanje u-x no-0.005 lo 5% u-0.05%. Bese lana ngoba kuthiwe lingaba ngaphezu noma lilingane no-$250. Lana sizothi lo 0.05 u-5% loyana sizofaka lenani leni umkhulu noma kulingana no-$250 njengoba kushiwo laphayana. Bese ke siqhubekele ku-D. U-D bathi uthenga ibheka esitolo sokudla okusheshayo. Ibheka eyodwa ingu-49 cent, wena uno-$3 ongamsebenzisa. Bhala inani yehamburger ongawathenga. Lana asenze u-H, sekele u-x senze u-H abe yinani, u-H abe yinani lehamburger eyodwa. U-H uzoba yinani lehamburger eyodwa. Bese la sizothi u-H sizofaka lo 0.49 cent webheka eyodwa. Kuzothiwa u-49 cent webheka eyodwa mncane noma ulingana no-3
no$3. Iyona-ke i-inequality yakadi lena. Masiqhubekele lana kuthiwa lana buka inani onike lona ukuthi liyahambisana nama-inequalities lawa abakunikeze wona la. Manje asenze u-A kuthiwa u2 u-x hlanganise no6 mkhulu noma ulingana no8x, bese impendulo yakhona kuthiwa ngu12. Masibone ukuthi kuyiqiniso. Manje la kuno-x khona sizofaka u12 njengoba kushiwo, sizofaka u12 nangale sifake u12. Ngapha u12 mawuphindaphinda ngo2 uzokunikeza u18, bese nophawu lwethu lola kuncane noma kulingana. Lana u8 uphindaphinda ngo12 uzokunikeza u96, bese ke lana mawuthi u2 uphindaphinda ngo18 ukunikeza u36, nophawu lwethu elithi kuncane noma kulingana no96. Ngakho kena lena impendulo yakhona iyona. Siqhubeke senze u-B. Asenza u-B yena uthini? U-B uthi 1.4z hlanganise no5.2 mkhulu kuno0.4z, bese kuthiwa impendulo yakhona uz ungu-9. Lana impendulo yakhona ithiwa uz ungu-9. Masenze kanjalo ke. La kuno-z khona sizofaka u-9. Sizofaka u-9 la kuno-z khona sizothi 1.4 simfake kuma-brackets ethi -9 simhlanganise no5.2 uphawu lwethu elithi mkhulu kuno-0.4 -9 simhlanganise, bese ke lana sizosebenzisa asebenzise kokubala i-calculator ukubona lokhu, thola impendulo ekahle iphi-calculator naye. Okay, asenzeke lana asibale sithi u1.4 wethu phindaphinda ngo-9 plus 5.2 uzokunikeza -12.4. Bese ke uhlanganisa nangale, hlanganise impendulo yethu yalana. Impendulo yalana izosinikeza u7.4 nophawu lwethu elithi ubukhulu. Lana singayenza nangenhloko lena izosinikeza u3.6 no-negative, singakhohlwa negative -3.6. Lokhu akusuyilona iqiniso. u-7.4 akekho mkhulu kuno-3.6. Manje ke impendulo ka-B akusiyilona iqiniso, basihlisa ushevu ngoba impendulo yakhona ayihambisani. Singakubona lokhu sidwebe inumber line ukuze ubone ukuthi impendulo akusiyona. Sizofaka u0, sifake -3.6, sifake u-7.4. Uyabona lana ukuthi u-7.4 mncane kuno-3.6. Ngakho-ke lena impendulo yaka-B akusiyona, akusiyiqiniso njengoba bokushiwo laphayana. Asiqhubeke senze lena. Ngakho-ke asenze u-C. C wethu uthi -5/2y hlanganise
no half mncane kuno negative 18 bese kuthiwa impendulo yalana ingu-40. Impendulo yalana ingu-40 ngakho-ke la kuno y khona sizofaka u-40. Faka u-40 kanje hlanganise no-half wethu nophawu lwethu no-negative 18. Okay, ngakho-ke na masenza loku sixazulule loku kokubili lana impendulo yakhona kuzoba ngu-100 hlanganise no-half nophawu lwethu oluthi kuncane kuno-minus 18 selana ukuxazulula lokhu uyabona ukuthi u-negative 100 plus half uzokunikeza u-negative 99 half 1 over 2 nophawu lwethu bese negative 18. Iyo impendulo yakhona lokuchaza ukuthi impendulo yalaphayana yona iqiniso. Impendulo yaka-C yona elungile ekuyiqiniso ayifani nale engapha yaka-B okungasiyiqiniso yona le eyaka-B. Manje-ke ithi sisule lana sizokwazi ukuthola indawo yokubhala. Sisuse lana sizokwazi ukubhala u-D wethu. U-D wethu yena uthi 80 mkhulu noma ulingana no-10 senkambini zika-3t plus 2 bese impendulo yakhona ngu-0.4. Impendulo yalana kuthiwe ngu-0.4 manje sizofaka u-0.4. 80 mkhulu noma ulingana no-10 no-3 uzophindaphindwa ngo-0.4 hlanganiswe no-2 lana sibeke lo-8 wethu no-10 bese sixazulula lokhu kulana kusinikeza u-1.2 plus 2 bese ngapha sichubeke sibhale kanjalo lokhu sikubhale njengoba kunjalo sixazulule lokhu kulana kuzosinikeza u-3.2 kona-ke siphakamise kancane bese u-80 mkhulu noma ulingana u-10 phinda ngo-3.2 uzokunikeza u-30 kusho ukuthi lena yona impendulo nayo iyona. Okay, asenze u-5 lana ku-5 bathi inani le-Ford Focus lingu-27% kunenani kunele Lexus u-440h. Uma inani le-Ford Focus lingu-15,000 ibiza malini i-Lexus? Asibone lana sithi u-Ford lingana Ford bathe ingu-$15,000 Ford lingana bese bathi lana ingu-27% kune-Lexus angithi manje uzothi u-27% u-0.27% phinda nge-Lexus i-Ford yethu bese lana ukuze sithole lana sizothi u-$15,000 inani leli le-Ford $15,000 ulingana no 0.27 xolo we-Lexus sizomphinda ngo 0.27 we-Lexus. Ukuthola inani le-Lexus sizodivida ngo 0.27 ngapha nangapha nhlanga zombili sidivide ngo 0.27 ngapha uzosusana u-0.27 kusale u-L u-Lexus inani esilifuna bese u-15,000 divide ngo 0.27 yena uzokunikeza u-55 tisbo uzokunikeza u-55 ngibona ukuthi
ngikhuluma iqiniso yini. Sebenzisa i-calculator. Senze kanje. Okay, naku bengikhuluma lona iqiniso vele. Ngakho-ke nali-ke inani ele-Lexus silitholile ukuthi lizoba ngubani. Inani le-Lexus lethu lizoba ngu-$55,000 556 ngoba se-rounde off ngalena. Okuchaza kona ukuthi i-Lexus ibiza kakhulu. Sithemba ukuthi imoto enhleke leyo. Siqhubeka. Lana kuthiwa emsebenzini wakho omusha ungakhokhelwa ngezindlela ezimbili. Ungakhokhelwa $1,000 ngenyanga kuhlanganiswe no-6% wokusebenzela, noma ukhokhelwa $1,200 ngenyanga kuhlanganiswe no-5% wokusebenzele, okungaphezu kuka-$2,000. Eliphi inani lentengiso elingcono kunokukhokhela kokuqala nokwesibili? Cabangela ekutheni intengiso ihlale ingaphezu kuka-$2,000. Lana icabangela ukuthi intengiso ihlale ingaphezu kuka-$2,000. Manje masenze u-S abe intengiso maseyiphelele. U-S uzoba intengiso maseyiphelele yonke ngapha. Senze kube kubili, indlela yokuqala nendlela yesibili. Endleleni yokuqala lana sizothatha u-1,000 simhlanganise no-6%. U-6% wethu sizomenza u-0.06 ungu-6% naye. Bese lana ke sifuna ukwazi ukuthi iyiphi indlela engcono. Ngakho ke sisasebenza ngapha endleleni yokuqala sizobona khona ukuthi eyiphi. Sizohlanganisa u-1,000 simhlanganise no-6% lo waloku okusebenzele. Bese ngapha ku-B noma ku-number 2 lana kuthiwe enye indlela engaba 1.2 angithi 1,200 simhlanganise ne-percent lakhona lingu-5% u-0.05. Bese lana ke sothatha u-S. U-S ngoba inani lentengiso. Lana sizothi u-S simhlukanisa no-2,000. No-2,000 inani lentengiso njengoba bokushiwo laphayana ukuthi u-2,000 uyinani lentengiso. Lana sifuna ukwazi ukuthi indlela yokuqala iyona ekhokhela kangcono na noma eyesibili ekhokhela kangcono. Ngakho-ke sizokwenza lana ithi sibuyele laphayana laba sitshele khona ukuthi intengiso ucabangela ukuthi intengiso ihlale ingaphezu kuka-2,000. Ngakho-ke lana sizoxazulula ngapha. Sixazulule lokhu ithi siyise ngapha. Esizokwenza-ke manje sizofaka uphawu lwethu elithi kungaphezu noma kulingana njengoba bokushilo lapha. Sizofaka lo phawu lwethu lelo lithi kungaphezu noma kulingana nendlela yesibili ngoba asiyazi indlela ekuyiyona efunekayo, ekuyiyona engcono. Manje lana-ke masohlanganisile uzothola u-6.065 nophawu lwethu. Bese lana uthola u-200 umhlanganise ngale sidivide ngo-1,000 ungamangali sidivide ngo-1,000 ngapha nangapha. Bese-ke
masiqhubeka njalo sizothi u200 ngapha uhlanganiswe no0.05 s no0.05 s simhlukanise sizomhlukanisa lana asimhlukanisi siya minus ya sahlukanisa no 1100 bese ke lana siyabona ukuthi uphawu lwethu kwamele libe khona lena sibhala njengoba injalo ngoba senzanga lutho ngapha sifuna ukuxazulula ngapha kulesi esinye lana u200 uzosusana nalo ya 200 uzosusa no200 loya kusala 100 ngale bese u0.06 mkhulu noma ulingana no0.05 s no0.05 s ngakhohlwa lo s lona uyafuneka obalulekile lo s simfake sihlanganise no100 lo olaphayana ekugcineni uyena lo esimfakayo lana ngakho ke na esizokwenza manje ukuze sithole impendulo sifuna inani lana elingcono sizothi u0. sizodivide ngapha nangapha ngapha sizosala no0.01 uphawu lwethu khulu noma kulingana bese ngale masisixazululile sisale no100 sidivide ngo0.05 ngapha nangapha iko sitholile amanani ngapha sizodivide ngo0.01 ngapha nangapha futhi ngapha uzosusana bese u-s abamkhulu noma alingane 100 divide ngo 0.01 100 divide ngo 0.01 uyafana no 100 divide by 1 divide by 100 uma ufuna ukwenza ngenhloko kodwa ungakwenza ke ngecalculator naloku ungakwenza ngokubala impendulo yakho izoba ngu10,000 manje lana kuchaza kona ukuthi indlela yokuqala iyona engcono uma intengiso zingaphezulu noma zilingana ngo10,000 iyona indlela lena engcono uma intengiso kodwa uma intengiso ingalingani leyana akusiyona indlela